Vraćamo se domaćim temama. Buru u javnosti izazvala informacija o mogućoj prodaji Muzeja suvremene umjetnosti Republike Srpske u Banjoj Luci. Vlasnici banjalučkog autoprevoza tvrde kako su oni vlasnici muzeja, a zapravo im daje i nepravomoćna presuda Banjalučkog okružnog suda. Pravobranitelj Republike Srpske pak tvrdi kako je grad Banja Luka vlasnik muzeja, ali sud kao dokaz nije uvažio kopiju ugovora o vlasništvu. U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske ogorčeni su zbog, kako kažu, špekulacija da bi zgrada u kojoj su smješteni mogla biti prodana. Direktorica ove ustanove ističe kako je riječ o čistoj manipulaciji. Neko želi da se poigra činjenicom i da stavi na kušnju, na probu, mogućnost prodaje objekta koji je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, kao takav pod rednim brojem 8 se nalazi na listi privremenih spomenika Bosne i Hercegovine. Bez obzira na to, vlasnici autoprevoza ponovo su potvrdili da će uskoro raspisati oglas za prodaju imovine, ali i zgrade muzeja, jer ističu njihovo vlasništvo. Mi nemamo razloga da pokrećemo spor, osim samo u jednom momentu, a to je da uđemo u posjed naše imovine, koja se bespravno koristi cijelo ovo vrijeme i nama se nanosi ogromna šteta. I mi imamo ozbiljnih problema u smislu funkcionisanja i u smislu našeg svakodnevnih aktivnosti, jer nam je uzurpirana, u stvari bespravno se koristi naša imovina koja nam je pre toga prodata. Pravobranilac Republike Srpske tvrdi kako autoprevoz ne može prodati zgradu muzeja jer je ona gradsko vlasništvo, te da ugovor grada i autoprevoza iz 1979. godine jasno govori tome u prilog. Međutim, nedostaje original ugovora. Da je svojevremeno grad Banja Luka u zamjenu tadašnjem radnoj organizaciji autoprevoza dao drugo zemljište na sadašnjoj lokaciji sadašnje nove stanice, znači kod željezničke stanice, za uzlaz za zemljište koje se nalazi na rejonu stare stanice. Postoji ugovor, ali samo kopija ugovora. I sud jednostavno ne prihvata tu kopiju. U međuvremenu je pravobranilaštvo uložilo žalbu na presudu Okružnog privrednog suda u Banja Luci koji je presudio u korist autoprevoza. Reagovala je Investiciona razvojna banka Republike Srpske. Uvidom u privatizacioni ugovor zgrada muzeja nije ušla u vrijednost kupljene imovine, saopštili su u ovoj ustanovi. Zemljište gdje je i smještena galerija nalazi se u strogom centru grada i procjenjuje na više desetina miliona maraka.